First by kana no boambere mawatho na mitaratara no monko kure YouTube bando withdraw enroll kana ku join gukurukira link yeu ere Krista 544 and create au niona andiko ina link ya gushinda na ethro gi upload video chiakunda kwira 60 seconds no kethro na ndio gitonya kire mutaratara jwa gutwika mushindi bwambere mawatho bwambere no monka withdraw mu Kenya kana we mu Kenya bojaire no monka withdraw gi upload ka video original wezi chukua video ya mtu mwingine withdraw gi upload hapana kenda ninge withdraw gi submit entry no monka withdraw ke kana submit details kiri page na entries chionde ibati kwithiro igitagwa na official hashtag ya campaign na video chionde ibatere kwithiro ikithingatira mawatho na mitaratara ya YouTube na ubatere kwithiro miaka 13 gwitia kwina ashindi bao kiumia na araba kwa announce wa Jumatatu chionde thaa 12 ciogoro kana kiri Safaricom social media platform na kinya kiri Trace Radio na Trace Muziki TV data submission ya kiumia determine gutumira date stamp na kire YouTube short platform kwena grand prize winners ireke wa ikotumirwa muthejo campaign na kintuko kana mushindi wa kiumia number 1 areta ngiri 120 number 2 ngiri 90 number 3 ngiri 80 number 4 ngiri 70 number 5 ngiri 60 number 6 ngiri 50 number 7 ngiri 40 number 8 ngiri 30 number 9 ngiri 20 number 10 ngiri 10 number 11 ngiri 9 number 12 ngiri 8 number 13 ngiri 7 number 14 ngiri 6 na number 15 ngiri 5 kwa muthikire no kuona kinya wa upload content no kwethirwa kinyagwe ugitwika mushindi na kire grand draw number 1 akomboka na 1.2 million kwa wethirwa ki invite ya choreba ka like video ku number 2 ngiri 800 number 3 ngiri 800 number 4 ngiri 800 number 5 ngiri 800 number 6 ngiri 150 number 7 ngiri 100 number 8 ngiri 60 number 9 ngiri 40 na number 10 ngiri 20 kenda ku create YouTube shorts sign in kire YouTube studio au ki top right corner ni uko na icon create ethirwa gi upload ka video ga kuna wekire ka description akai typewriter. Morgan umeamua tukonde hapa. Hivyo tu bwana, tu kwa hiyo tukale 1.2. Ndio tonga mjuke video ninge upload. Mimi naweza kuta 1.2 million. Kamera yake iko fiti. Naweza pata likes hizo mingi hivyo kweli. Karibu sana wethikiri wa FM 96.4 ni dha ijirikiro kitenda ya 16 na rugirwa na rua twena mheshimiwa Peter Mutuma Kalembe. Last time atureta wa Mutuma. Peter, Petero. Mutuma. Karibu sana mheshimiwa Mutuma. Ulikonfirm? Chala hiyo story. Karibu sana mheshimiwa, asante sana natupo kuona kanya rukiro rwari kwa na Meru. So rwari ni ora karimi wile. Mambo ni mengi. Masaa machache. Masaa ni machache. Ni vile tuko kwa TV ningekuonyesha rubber shoes. Literally. Na ndo mbekireta rubber za mama. Mheshimiwa sijui kunaendaga aje na nto kwa miaka 13 twina revolution nto ya butakarika Meru yengi. Na ruari MCAs. MCAs barua ruari ni ntuko ya kwa radio motion. Na ndiriro no ruare bakaringa kura cia ku impeach Governor Kawira Mwangaza still kwene amba 14 but katwarire mantu ya bunge ne ruare Kawira Mwangaza Governor arwire ateta kire karoke not likely what is likely to happen bere maibwa ki murungu dula na Karim ndo nya murungu tukiria twithiria mwiri Dura urambumba kuga murungu ate kasoro na murungu athia mantu jawa perfectly na inkarankiuga kirindi gikairira na antu bakena mamarune kire murungu na kiao na uma bikarego bebera ngai akaba mutongeria yo tete sandaka kweli o mwega na ngai aeja antu mutongerio kaijabo percentage ya nyingi kaingia inthuku murungu atumbo bwa mutongerio mwega bombo mura ala murungu abo eja mutongeria barabara ou bukari nikino ndakwira kinyana ba Israeli bakuromba munene bakureterwa Yesu ibendere nya umurega parauga barenda Goliathu na bakunengera Goliathu arabacugurikira irio benamire marune
Murungu arabaigirwa kiao arabaretera Yesu Kristo na Yesu arabonokia rero kuona Meru bageta bashabika kawira na ara ground na bakimenya abu bwega bene MC bathurire na arafu bakambiria kuga MC bamugarukire bambirie kwaria ungi kangwanda kwira Meru ibo taproot einya ira bagwikira kawira kenda kawira endelea na impunity iria kwendelea acho kawira kura gwita ndene assembly na arua iko violate constitution nontu katiba is very clear when the impeachment process yenderete governor notice governor kedra motion jo kwa tabled from there public participation ithithwe yaurorone wananchi barejere both sides the electric zero and then assembly is normal not to is a political process from there governor nabatere gwitwa eto je itetere that is pure constitution te manto ja guchikira kana manto ja kureterwa je itetere auge no allegations siure ikaliu nau but the problem ira governor wetu enio na arathine etu Meru iri ingavana kuraya gutia katiba ingavana kuraya gutia sheria ukaya kuthwa sheria yongo ni kuga governor ete ageteke na karinga kibare goro akauga ntita na kwa so defiance to the law na sheria kamuthithia manto atibugi akiono jarugo na kumia mutuku igonkwenda kwira Meru no kugutumite ari akugwatanira na babangi to akara tukiuga ni MCA bakurega lakini governor wengu oregete na ikethwa in history nontu inyoka tega sunku agwito netikire waitito agwito netikire ukeja gutega kinyawa iguru agwito netikire nontu niki but you see Mheshimiwa, just to be clear to mwankaete wengu personally yes no atume wakili we yes. kana representative yes absolutely yes DMK amwere kinyake na no atume murega baichu no problem yeah. no atumbo tuma tukwenda twa su nyomwara personal atumbo tuma murega baichu nontu murega baichu no constitutionally utino wa kumenyekana otherwise maybe kadira ya joke just a representative kadira ya joke oja ura tungavana wetu enjuka no wathira ya yani those jokes ire nontu tutakinya Meru ara tukinyite kaire itwete a laughing stock and then East and Central Africa itroumire na ndi Kenya nyamantu je kwarirwa kiyala itutembete na njira ite ndula tukutheka but batwe tukaumia kwi mantu umba ku lose kana uka but you can you can lose a property na ruju uka itanguge uko na property ingi no lose kintu ja mbecha na ruju ka thunku maingi but there is one thing Meru batere komenya when you lose time you never recover that time again na ndene miaka etano kumara tone ochiathi 1963 64 kwito ngugie miaka etano tukiona ya muchezo tumitegete ou no we waste miaka ira yonde tuthithitie ndula nyombe etakirwo na ntuku imwe studio netikire time yomba kuthwe jukirinya 5 years kende kara no mi equip no juke personnels kwaina planning njega me lakini nyombe ndura tuko tumitharia thai ugoro gutikinya tutamitharia so Meru ngugira na positive steps ira tutikite tugete na trade ukawirete ni on governor wetu